Hayırlı kez kadir dostlar, hedin barıqdala vaqt qolasahında sirattағы mauqtırgız, ağışlı istilekтерге бай саяхатқа сақырабады. Вақыт қоласаға ол рухетімет хақсығы, хәтерелер бақсағы, ижат сірі, бәхет тамғағы, ардақлы шақасыр әлмішы, тұрмыш қиссағы. Беден айрылмағыз, бедімінен бірге қалығыз. Kadir dostlar, vaqt qolasağında yazmışlar sılbır, hem beden bugün studiyala Zur Bayram Moң tantanağı, hem onun kujabikehi, kompozitor, Bashqurtostondan hem Tatarstandan qatqan sanat işmekari Zifan Agayeva, hem onun televizyon benefisi. Mana bir kim daşanmak bugün studiyala öz xalq artisti bir yolu. Radionun direktori, at qadan tabi, buna nesi bağa ülkeçері mümkün Zifapay. Neydi güzel tabi alып keldik yıllarda bizim bugünkü tabında? Elimin Fakat mine şuşu cümlege cevap tabi almayına oturam dolqınlanıp, çünkü özüm de hayran tamaşada oturgan kebek men başında şaqırу kabul etkenlerinde bir hayran bulgan idim. Men olayım көп yıllık nendeydir özümнің көзәтіп шул қадарлық жаныма сіңдірген кішілерім көңілі меңа тартылудан барлыққа келгендір. Әлбетте ең төде Зифан Агайeva біздің үшін радиолы барусы, Юлдаш каналы. Шулай біз Әзілабдылына. Бұна ұшын мұғризәні несік таптығы, несік келбілік тәдік ауыл? Бүгін Зифан Агайеваны Юлдаш бренд етіп әйте алам. Бренд ол ұр түшінсе, Зифан Агайeva түрлі амплуалар шілені. Мұна көрек, тыңлап ұтыра хақытта, ұттар оны бәлкі шоумен, алып барусы, несіктер хаттар оқысы еткен біләдір. Мен оны икенсе амплуалала білем. Зифан Агайeva сейсмен, Зифан Агайeva аналитик, Зифан Агайeva оқытусы, Зифан Агайeva коллективтағы тұтып тұрусы нық бір штурман һәм алып барусы. Ол оратор, оның көзі әр қайдала өте. Мына шында Зифан Агайeva менен біз ода қылдар бірге әшсәдік, һәм мен бүгін өтімді уақарғындаланғарақ бәхәтлетіп тойым шыныңмен. Біз бүгін де Зифан Агайevаны Зифа ханымды ұлы иқтирам менен итке алабыз, біз ұмытқаныбыз да жоқ. Зифа ханым әр вақыт бізге келіп тұра, аралашып тұра, біздің бір қасанда жоғалышқаныбыз да жоқ. Ептер нық һәм артабанда Алла бәдәлі бірге идеяларды атқарырбыз, чөнки радиода эшләгән кеше бір күнгә килмәй. Улар мәңгелеккә киләләр. Тарихта язылып калалар һәм артабанда бергә эшләйдәр, бергә булышалар. Бүгенге вакытта ла ул бер касанда эштән киттем дип һанамай, үзенең фикерләрен әйтеп бара. Ул яшьләрдә һәйбәт белә, менә бүген килгән яшь буынды ла һәйбәт белә. Авырлык, сагышлар, кайгылар үтсәгез, яшәүдән ваз кичә күрмәгез. Әлбетте Зифа ханымдың талант таждары бик күп, ол ерсі, композитор, шағире, алып барусы, әсе, қатын қыз, һәм һәр бірі тұрғанда біз мұны яғлап бүгін үйлер, біз ентіклеп, мұны композитор Зифан Агайeva. Кендір әйті, Зифаның ерін ерлай екен кеше, екінші күнні ол шындай білдәлі болып ұяна, популяр болып. Қасандар хандықты әтқан, саңға батқан ерсілер де келіп сығалар, Зифа ерімнен, һәм шындық оңыш, һәм ештер әлбетті. Юдан Агай, мына һеҙҙең өсөн Зифан Агайеваның йырҙары нимә ул? Ни өсөн мотлаҡ Зифан Агайeva мына һеҙҙең йөрәкте яулап алды? Яғни туғаным, мына теге хандыҡ тигәстә миңә һүҙ бирерһең дип уйлағайным. Һеҙ унда инмәйегеҙ. Хандыҡ. Һеҙ хазина һәр ваҡыт. Теге беҙҙең спектакль иҫкә килеп төштө. Хандыҡтан башлағайны ул спектаклде Исрафилов Рифҡат Вәкилович ҡуйғайны. Йәш йөрәктәр спектаклен.
Мен не үшін келдім? Мен Зифаны көптен білем. Оның сәнғаты менен көптен танышмын. Оның йырдарын мен өзімді йырлайым. Оның үшін генеле түгіл. Бүгінгі келуім. Мына кіші, сәнғат кішілері, олар көп қырлы деп айта келе. Оларды ябай тіл менәңіне несектір аңлап болмай. Сәнғат кішілері олар бек қатмарлы халық. Оларға бек хрустальға қағылған көккіне қағыларға керек. Олардың ендеріне, олардың әйтелесек йырдарына деп айтам келе, фікірлеріне, хүздеріне, шоқыра бек қақ болырға керек сәнғат кішілеріме. Шуны еткірем келе менің. Бұна Зифаның кішіліктілік яғы, ол бет аңлатып өтмәсілік, кішіліктілік шырайды. Шул теклем ябай да өйді. Шул теклем талапсан да өйді. Шул теклем ақыллы да ол. Шул теклем талантлы да. Әнеңе мен бүгінгі хөкінді Зифа турағында, оның ижады, оның турағында өз бара екен, мұна бұл сұрашу кесәхінде, әнеңе мен келмес кәтеш. Мен шотланып келдім. Ақылы менен хайлап алғандарды, ақылдына тұтай жүрек тұтмай. Жүрек менен хайлап алғандарды, Yırak yürütenine yakın yürütmeyi. Gafuy, mine gafuy, Şina par bul almağamda. Gafuy, mine gafuy, Kudümde dur almağamda. Bulmanı indi bulmanı, Bəxtiz öte umrzer, İki bölümde arada, Bulmanı halıp bu birzer. Юдан сафи шуқағын айтмағындар, мұна Зифа Нагаеваның сәңғаты теп шығырияты, ері, ұсынапты сәңғат. Бұна ұшы сәңғатта Нурия Ирсаеваның ұрыны немелі. Екі бүйік йонды, һәм олар екейлі мүккібен Зифа Нагаеваның ижадына. Мен бұна Зифаны өзін көргенім болман әлі. Ұзақ вақыттар мен оны көрмәнім. Йырын тыңлайым. Радионан кішілер сахнаға сығып йырлағандала Зифа Нагаева деп әйтелер. Кім екен ол, ненде қатын екен ол, өздерінде өзі яза, йырында, музыканыла, композиторда, ненде екен ол деп көз алдыма келтірәхім келейінді. Бүті яқтан да келген қатын, матур йырлайды. Мен недердің ядусылардың өздері шығырдарын, өздері оқығанын яратам. Шул тиклем олар еткіріп оқайдар, неге берілмеген әтігі интонацияларға недерге. Йырсыларды бұна өздері язған йырды йырлағандыла менге ұнық келіп кете ол. Олар аңлап йырлайдар, нәме турағында, істелігі турағында, кішіге еткіріге. Теге неделі ойламайдар, нық тұрышам, нық матур йырлайым, емәлі типтен етмейдар. Бұна істелікті халыққа еткіріге. Бұна шуға көре яратамдыр енді. Шуға мен Зифаны шында оқшаттым. Неде радиола хүйлегенде шулай ойлайыным, бұл кім шулай хүйлей, шул тиклем хүздер менен, шул тиклем көңілге ята тұрған хүздер менен. Бір өді қабатламай бір қасында? Қабатламай, бір неділі. Бір хүзділі русқа айландырып, біз бит таба алмай тұрғақ хүзді ұрыс хүзіне менен сығып кетебіз. Ябай кіші хейлі андуға сәрі шлай бір? Бұл шул тиклімді матур етіп хүйлеген хүздері шул тиклімді ябай да түгіл.
нык катламлы ла түгел. Бына матур тел менән һөйләй, матур йөрәктән. Әйе. Шуга мин әйтәм, шулай һөйләй белә һин ул. Төскәлә матур, үзендә матур тота белә. Шул тиклем матур һөйләшә, ул ниндәйдер берәй нык җаваплы урында эшләһә, политик нидәрдә, органнарда, уны гына һөйләшергә ебәрһәләр берәр ергә, әлбиттә ул еңеп яулап уларның үз итеп кайтыр ине дип шулай нәйтәм уйлайм инде. Илсе булһа, илсе була алыр ине. Ни теләһең шул илгә ебәреп булыр ине. Кемделә ул үзенә килештереп, үзара килештереп яшәр ине дип уйлайм. Был бит зур талант. Фәнагай, бына һеҙҙең беҙҙең студияға булыу үҙе бер дәрәжә мәртәбә, әлбиттә һеҙ йырҙы аңлай беләһегеҙ, тоя беләһегеҙ һәм һайлай беләһегеҙ. Зифа Нагаевның ижады һеҙҙең өсөн нимә? Һәм бөгөн Татарстан, Башҡортостан һәр кем һанай Зифа беҙҙеке тип. Нисек булып танышыу Ҡазан менән Зифаның беренсе тапҡыр? Зифа белән танышыу бер 20 йыллап булғандыр инде элегерәк. Бер үзешчән композиторлар фестивалендә Фәнир Галимов дигән дустыбыз бар безнең ортак. Шок катып кайтты мына Зифа дигән безне радиодан гына беләбез. Күрдем үзендә шул хәтле ачык йөзле, шундай ихлас кеше. Сине таныштырырга кирәк әле, концерт белән йөрергә әле бергәләп дигәч инде без инде Зифага чыктык. Ул инде радиода эшли бит инде. Буш вакытларында чыгармын сезнең белән дип, мына без эшли башладык. Ныклап сәхнәгә аяк басуы, шул без ишәү башлап җибәрдек инде. Концерттар баш. Концертларда. Шуннан җырлар заказ итәбез инде. Шундый тема, мондый тема дигән булабыз инде үзебезчә. Хәзер ди тегермән үземдә тартып бирәм ди. Әйтеп тә бетерәсең, сүзендә таба, көендә таба, каян килеп чыгадыр ул, без шок катып йөрдек инде. Аны бик күп җырларын җырладым инде мин. Һәм җырлаячакмын. Йөрү инде без сәхнәдән дә әйтә башладык. Җырның анасы бу дип. Үзе сүзендә яза, көендә яза, үзе җырлый. Әнкәй дип йөри башладык без аны. Җыр әнкәсе. Менә шулай иттереп, безнең дуслыгыбыз ныгыганнан-ныгый бара һаман. Минем әнкәй бик яраталар, алар бик дуслашып киттеләр. Бездә бит инде типтәрләр, ызы белән сөйләшәбез, үзебезнең Зифа башлай, аны радиодан торадыр, колак төбендә генә. Зифа сөйләйди генә ди. Ни өсөн мотлак бына Зифаның җырларын башкараһығыҙ? Аның җырында төпле мәгънә ята сүзләрендә һәм инде әйтәсе килгән фикерләрне ул инде тезеп кенә куя куплетларында. Шуны матур итеп әйтә белсәң, халык та кабул итә. Мин инде юбилейларда да, туйларда да, концертларда да аның узган гомер менә миңа багышлап язды ул. Менә безнең яшьлегебез дигән җыр, менә шу ике җырны инде мин менә бөтен җирдә җырлап йөрим. Кул чабу икенче төрле Зифа җырларына. Бүтән композиторларныкына ничек итеп җырласаң да кәмрәк кебек килеп чыга ниләр кул чабулар. Бәянең теге бишле дип әйтим инде Зифага куялар. Кул чабу белән шул сизелә. Һәм бына һеҙ әйттегеҙ, кем мин ижадсы, һеҙҙең турала әйтеләрне Францияла шансонье пароле дип. Шундай матур һүҙҙәр бар, үҙҙәре яҙа, үҙҙәре башҡара, Шәр Азнавур, Эдит Пиаф кеүек шундай мәшһүр йондоҙҙар йырлагандар, үҙҙәре башҡарғандар һәм бөтә донъя йондоҙҙары йырын башҡара. Беҙҙең Зифа Нагаева үҙенә күрә ул паролье, шансонье, шундай француз мадамы. Рәхмәт һеҙгә. Рәхмәт. Һәм әлбиттә беҙҙең студияла Мәхүзә Кәлимовна һеҙ барһығыҙ. Бына Зифа апайҙың тормош тураһында күп һөйләйҙәр. Ул йәшәрә, ул ябыға, ул ауырып кеткән. Бына һеҙҙе нимә дуҫлаштырҙы? Дауаханамы, әллә мотлаҡ йырҙармы? Әйтергә кәрәк.
Зифа Хылу менән танышыуыма бер 30 ел вакыт үткәндер инде. Әле ул вакытта бик үк танылып беткән композитор, йырдар, авторы, бәлки ул вакытта бик билдәле лә булмагандыр. Ул Авыргазы районының Талвазы авылында мәдәни йортында эшләй ине. Ана ул вакытта инде минең коллегаларым Ваисовтар Луиза Газизовна, ул поликлиника мөдирине, мин ул елдарда Өфө гигиена һәм профессиональ авырулар гыйльми тикшерү институтына баш табиб булып эшләйм. Уның тормыш иптәше Нақып Медхатович хәзерге көндә юк инде, ул авыр туфрагы еңел булган. Менә улар таныштырдылар. Ул вакыттагы очрашулар әле балалар бәләкәйне бит инде, балалар менә үсте. Улар гаилә дустарым. Уннан инде бездә аралашып, төрле сараларда очраша торгайнык. Менә мин ул елдарда шул хәтле йылы итеп, йөрәгемдә ниндидер бер йөрәк кылдарын сиртеп китә инде ул. Хатта итеп тә куям инде, чөнки ул вакытта балалар бәләкәй, гаиләләр тигез, минең дә тормыш иптәшем кызганыска каршы бүген көндә бит инде юк. Ә ул вакытта менә бөтә әле тигез, тормыш матур, бергәләп матур итеп менә шундый сорашулар бар иде. Әйтергә кирәк, минең иптәшем Радик ул үзе гармонда уйный торгайны. Инде хәзер Зифаның баянда уйнап, Bundan türlü rayon kişileri yığılganбыз да, әйдәле стәрле башка бер йыр сыгарды, йырлады. Көйүндә үзендә стихоплет дип әйтәйек. Шул арала әйдәле Нуриманга, әйдәле Кырмыскалы районына. Бuna ултырып инде баянында уйнап төрле көйләргә үзе үзләрен уйлап сыгарып тиз генә менә шундый кызыклы сорашудан башлангайны безнең дуслыктар. Һәм дә инде ысын барлыкта адәм балаһы бит инде ул гел таза, сәламәт булып кына тора алмай. Бер вакытта улар якын дуслар Луиза Газина әйтә, Зифага шундый аллергия булган ди Махмуза Калим. Не әйдә халайык безнең бит аллергия бүлеге бар. Уннан инде ысында ул аллергия әллә нинди зур сиргәйләнеп китүе бар. Хатта бына бронхиаль астма ул бит инде аллергик сирләрнең бере булып тора. Һәм дә ысында Зифа танырлык түгел, бына нимәлер нинди үләнгәме, нинди ризыккамы аллергия булып, ана шунда клиникала яткайны. Бер-ике көн яткас бу хәзер һәйбәтләнеп китте инде, давалагас бер вакытны бу килеп кергән кулында кагыз. Әйдәгез әле, мин һезгә йырымды башкарып күрһәтәм дине. Үзе шигырын язган, көйен дә язган, үзе илай, үзе йырлай. Без тамашасы икәүдән икәү бүлек мөдире Луиза Газизовна тагына булдырабыз. Ул йыр капка төптәрендә яшел үлән. Шулаймы, Зифа? Әйе, бына шул йырды йырлап һәм уны беренче тыңлаусылар Бедейнек Луиза Газизовна менән. Һәм инде мин Зифаның таланты алдында башыйм. Чөнки уның шул хәтле ябай һүзләре күңелгә җитә торган, аңлаешлы. Уны яшеле, картылы, әби дә, бабай да аңлай торган. Менә шундый аңлаешлы. Минең әйтәһем килә, ябайлыкта бөеклек. Менә ошо ябайлыкта Зифаның бөеклеге. Оның көйләре, йырдары булһын. Бuna ысын барлыкта гомер уза бит инде. Бuna әле әйттем бит инде, балалар үстергән сактар бер вакыт кына. Бuna яшьлек тә бит безнең бер вакыт кына. Бuna шул ул бер вакыт кына дигән йырды, уны кеше әллә күпме теге мең төрле итеп аны хатта йырлайлар. Һәр кем үзенең һүзләрен сыгарып, өстәп, бuna шул хәтле ул бер актуаль бер йыр ул. Аны нисек әйтсәң дә, ысын барлыкта безнең бuna ошулай матур булып, Зифа турында һөйләшеп ултыру үзе бер вакыт кына. Балалар үстергән чаклар бер вакыт кына, канатлар яңарткан чаклар бер вакыт кына, күкрәк
шоқлар бір уақыт қына, бір уақыт қына. Мені хайран қалдырды. Бір мәлді менің шылтыратам Зифа нендей ер екенін айтмаймын енді. Ол сәр болып қалған халыққа. Йодай қалым айтам, менде хүздері бар, хин күйінде несекті сығар. Ол Фидан деп қана үйлешем, мен ол Фидан деп үйлешкенде, мен өзім бек яш тұям еденде, мен енді нетіп кетем, елпініп кеткендей болам енді. Сол Фидан хин оқып көрсетеді шығырыңды. Оқып саттым, біраз пауза ішләне. Ішләгенден ол. Неме метім Зифа, оқшаманы мұны? Оқшаны ескетмәлі фікір қалынған. Но, қой бір ердерде, шығыр бетінде ритмға тура келерге тиеш. Ол өйденсе, мен оқығанда өйденсе, күйін уже яда. Міне, біләгін мен. Шунан хоң, өзденің хүздерін меңе тәқдим етті, мен де яда башланым. Тәқдим етіп, бұна ұшындай бәйленіш болғас, телефон аша беттәді ол. Бұл ердің түбіне түштік деп етәкі келе, бұл ерді ядып бүттік. Ол ерлап та көрәтті бұл ерді. Меңе бик оқшаны, қатта көзден яштар келіп сақты. Фидан Гафаровтың көзінен яш келіп сау. Ол табиғи хәл әлбетте, мен әр вағыт рөлдерде көз яшы келіп саққанға мен аптырамайым. Тұрмышта бик керек көрініш, рай? Тұрмышта бик керек көрініш. Бұна, келмейтем, менде недедір саммені келіп тұлды бейт. Зефам айтам, бик тез яздың, и шул тіклім фікірлі еттіріп, нүкте қойдың. Шул тіклім мотор ер келіп сақты. Хин неме қойдан әлі бейленіш тұттың ады, мен телефон мінен қойда. Мен сауын алады. Біләді ме? Ол бек бүтән кіші болға, бүтән оның кемеліндегі екенсінен бет, ол қатын қыз бет. Оға бет, қатын қызға бет не? Құрмет менен интерге керек. Шуға көре мен бекнық неттім, аптыраным сауынанан тегес. Қаттар бұна шонда да, ол ұшы ерға, менім неге шылтыратуға иқтибар беріп, бүті күсені қалып, сауналарды ұнытып, ұшындай ижатсы тұрағында шүйлеу менің үшін зор бәқіт деп ойлайым. Сәнғат әһелдәре һәм дә табип, уларда мен бір ептен деп ойлайым. Сүнки табип кішіні ол физик яқтан давалау. Тәнді давалай. Тәнді давалай, физик яқтан давалай. Әбіна сәнғат әһелдәре. Кішінің көңілінің ең түптеріне түшіп, оның ең неске қылдарын сертіп, оларды рухи яқтан байыта. Оның іскі дүнияғын давалай. Бұна шолай болғас енді, бұна хатта біздің бет хаулы хақлау кодексі қабыл етілген 2-ші статьяғында ядылған. Кім ол сәлемет кіші? Сәлемет кіші ол сир болмауғына түгіл. Ол мәдди яқтан, рухи яқтан, һәм психик яқтан, физик яқтан түгел болырға дейш. Шуға күрә бүгінгі күнде мына мәдәниет ол кішіні давалаусы, оны сәлемет етусе бір үлке болып тұра. Ол ердарда мәғана бар. Ол ердардың күйі бар, мұңы бар. Ол кіші көңілін арбай, давалай, һәм дә хауықтыра. Бұна хенің менен біз, профессиябыз менен бір туғанбыз, біз қардашбыз. Нендейдір кішінің көңілі башқа кішілерге аңламаған көңілінің бір тирән мұғжизәлі жерінде сенде кіріп, езіп шығарға дейсің. Міне шуны әгер аңлай алмасаң, әгер де шундай бүйік шәхіс, әгер де шундай бүйік кішінің көңілінің тирән, өзігіне білген сірлеріне менің нендейдір бір тамшы ғана болып ижатым барып тамған да һәм халыққа шундай ғайрәтлі, хайран болған тамаша ясарлық жер болып туған екен, бик бәхетле хис еттім. Аққышытар еді ғылдарда,
Шуннан бына яңырақ қына әлі Зифа менен біздің тапшыру болды, ол менің туралы тапшыру эшләне. Шуннан һоң Зифа һөйләгәндә мин шул тиклем тыңлап китәм, ул минең туралы һөйләй күк түгел кайбердә. Шундай матур итеп, шундай күтәрә мине, шундай күтәрә, кемдилер, мин түгел әле. Тыңлап китәм дә, шуннан бәрәкәт мине туралы һөйләй. Нижәли бул мин шулай икән дип уйлайым. Шундай кешене күтәрә белә. Бөек йырсылар тыңлаган кеүек ул һөйләгәндә. Зур карапка зур деньги. Бана һәдән Өфөгә күсеп килүгә үзен акланы тимәк. Өфөгә күсеп килү. Мин уйлыйдым, Уфада бик бәхетле кешеләр генә яши торгандыр инде. Мин уйлыйдым, безнең кебек авыл балалары инде укыдык та кайтып киттек. 4 ел музыка педагогия училищесында укыгаштын. Аннары 2 бала дөньяга килгәч, алар үсеп кенә килгән чакта, кирәк булды югары белем алырга. Аннары Башкорт дәүләт институты ул вакытта Акмола исемендәге әлеге безнең университет укырга килеп кирдем. Менә шунда инде мин кайнап торган Уфа тормышы белән якыннан ачык күз белән карап, шын күңелдән кичердем. Безнең кебек шын-чынлап та авылда үскән малайлар, кызлар килеп Уфаны кайчадыр ямләп, яхшы шәһәргә әйләндереп, анда шәхесләр булып җитешеп, шул үзләре чыккан авылларга матурлыклар кайтарып яшәгән ил икәнен аңладым. Шуннан бирле тарту кеше ныгыды. Аннары мин бит Бәхти агайсын якташы, Бәхти агайсын минем өчен үзе махсус партиялар яза торган иде. Фәйзи Гаскаров белән килә торганнар иде. Ул миңа әйтеп, яшь чак, укып кына беткән чак әйтә торган иде. Синең күңелең зур, моңың матур, син әле зур кеше булачаксың. Безнең Авыргазы районының якты кешесе булачаксың. Ул вакытта правительство дибез, хөкүмәт концертлары бар иде, районнардан барда киләләр иде. Бик дулкынлана торган идем. Зур ансамбльләрдә миңа вокал партиялары язып, ул үзенең җырлары белән мине алып чыга иде, минем якташым дип. Менә шул заманнардан мин үземдә ниндидер ихтияр көче туплана башлавын сиземләп калганмын. Күпме еллар үтте, шул Бәхти аганың сүзләре кабат-кабат миңа менә диңгезләрдән җылы җил искән кебек килеп бәрелә, һәм күңелем күтәрә. Һәм бик бәхетле кешемен, янис юлымда менә бүген күреп торганча гел күбрәк дип әйтергә кирәк, яхшы кешеләр, яхшы киңәш бирә торганнар, яхшылыкка өндәүчеләр булдыдыр. Шуның белән дә бик бәхетле дип саныйм үземне. Уфага килгәчтен аңладым, радиода да бит мин юктан гына кодагый булып кына эшкә чыккан идем. Тәнзил Абдуллага сөйләгәнем бар иде инде. Мине балалар бакчасында фольклор түгәрәгә алып киттем. Тамырга алып килеп башкорт телендә өйрәтәдер балаларга. Үзем гармунда уйныйм. Гармунда уйнап балаларны җырлатам, бийтәм. Шунда төшереп тамырлар беренче тапкыр инде күреп. Аннары татар класслары ачылган вакытлары 84-нче, 65-нче гимназиялар ачылып кына килгән вакыт, анда мин матур иттереп татар фольклорлары оештырып киттем. Менә шул заманда мине шул татар фольклорлары белән азрак билгелерәк балалар белән бергә эшләгәндә билгеле булып киткәчтен, музыка мөхәррире итеп Шарык радиосына чакырдылар. Шарык радиосында эшләгәндә бер алып баручыбыз ширләп китү айканлы гына кеше юк, эфирга дип мине эфирга чыгардылар. Башкорт телендә, татар телендә фонд туплап кына торабыз әле башланган гына чагы. Һәм шунда ул чыкканчы гына, ул авырып торган арада гына мин эфирларда булдым. Аннары кабат үземнең эшемә тотындым. Менә шуннан инде кем шалтырата, кем хатлар, ниндидер бер матур кыз тавышы чыккан иде, кайда булды? Кая куйдыгыз? Үземнән үзе бик нигенә булып чыкты. Эшем катлаулы иде, шуңа борчылдым, әмма ничек чыктым микрофонга алып баручы булып, андагы җитәкчеләр аңладылар инде, музыка мөхәррирен без табарбыз, халык өчен эшләтергә Нагаеваны кирәктер дигәндер. Менә шул вакыттагы барып ниндидер халык күңеленә сукмак кына салынган сукмакны киңәйтеп республика даирәсенә шиктәш өлкәләребезгә алып чыккан радиом, туган радиом, радио 2 заманында килгән идек. Аннары менә Юлдаш радиосы бүгенге көнне тыңламаган кеше, белмәгән кеше, танымаган кеше юк. Радиода мин дә үземнең урынымны табып, халык күңеленә мин республика даирәсенә чыгарга мөмкинлекләр алдым. Чынлап та Юлдаш радиоһында Зифа ханым дуслык илчесе булды. Халыктар арасындагы
төрле мөнәсәбәттәрдә йыйга һалган вакытта безнең илдә төрле хәлдәр булды. Ул 90-нчы еллар, 2000-нчы еллар башында шул вакытта сәяси осор инде көсөргәнешле мәлдәрдә итәк һайлау вакытлары булһынмы, башка байрамдар, башка сырлар без шул вакытта бер һүдһеҙ, һичшикһеҙ Зифа Нагаевага мөрәҗәғәт итәйек. Татар алып барыусылар араһында бөгөн дә Зифа ханым һымаҡ телдең көсөн, ҡеүәтен аңлап, аҡыллы итеп халыҡҡа мөрәҗәғәт иткән алып барыусылар беҙҙә юҡ, быныһы үкенес. Беҙ шуға һаман да һағынып иҫкә алабыҙ. Шул заманды беҙ бик рәхмәтлебеҙ. Менә шул ваҡытта, иң кәрәк ваҡытта ул халыҡ исеменән, ғөмүмән Башҡортостанда йәшәүсе татарҙар исеменән һүҙ ала ине. Һәм уның һүҙе һәр ваҡыт барып итә килде. Беҙ һәр ваҡыт оҙаҡ йылдар нисә күпме эшләгән ваҡытта ул бер ҡасан да юҡ, мин сәйәсәттән йыраҡ торам, юҡ, мин автор башҡарыусы, юҡ, мин композитор, йәйе алып барыусымын тимәне. Ул үҙенең вазифаһын күпкә юғары күтәрә ине һәм һәр ваҡытта уның тағы бер сифаты бар. Ул ныҡ юғары мәҙәниәтле кеше. Ныҡ зыялы кеше һәм аҡыллы кеше. Бер ҡасанда һүҙҙе үлсәмәй һөйләмәй, һүҙҙең бәҫен, ҡеүәһен аңлай. Уның һүҙ байлығы хаҡында әйтеп кителде инде. Мин бер ҡыҙыҡ ҡына хәлде иҫкә алырға теләйем. Был әле ул эшләй башлаған ваҡытта бер ваҡыт шундай хәбәр таралып китте. Зифа Нагаеваның нисек тапшырыу алып барғанын күргәнегеҙ бармы тип. Әле әйтеп киттегеҙ бит инде, бер генә һүҙҙе лә ике тапҡыр ҡабатламай тип. Беҙ тәүгә күргән ваҡытта бөтөнләй шаҡ ҡаттыҡ, сөнки ул 2000-нче йылдарҙың башы журналисттар, эфирҙа эшләгән журналисттар ғөмүмән текстарҙы уҡыйҙар. Һәм беҙгә ирекле рәүештә фекер йөрөтөү, һөйләү ғөмүмән тыйыла ине. Һеҙ Зифа Нагаеваның нисек тапшырыу алып барғанын күргәнегеҙ бармы? Беҙ инде ҡәҙимге ул сценарий яҙғас, подпись ҡултамға алғас, барып шуны уҡыйҙар тип уйлайбыҙ бит инде, һәм ҡотлауҙар унда 2 сәғәт, 4 сәғәткә тиклем тапшырыуҙар бар. Һәм мин үҙ күҙем менән барып, күреп, шаһит булып шаҡ ҡаттым. Зифа ғөмүмән текст ҡарамай. Бөтөнләй. Нисек ул бер һүҙҙе 2 тапҡыр ҡабатламай, бөтөнләй аптыраш. Һәм ҡотлауҙар алып барған ваҡытҡа тура килдем мин. Ул үҙе өсөн генә баш һүҙҙе яҙып алған, кемде ҡотлағанын һәм ниндәй байрам менән ҡалғанын, бына шулай итеп бер 3-4 минут буйы өҙлөкһөҙ бер генә минутта туҡтамайынса ҡотлап сыҡты. Шунан ҡарап тора. Был яҡта тәҙрәнең теге яғында беҙ ҡарап торабыҙ, ул теге яҡтан ҡарап тора, йыр китте. Ни әҙәргә белеп булмай, ни маҡтарға белеп булмай. Бер яҡтан дөрөҫ эшләмәй, ә икенсе яҡтан ул башҡаларға ныҡ дурһабаҡ күрһәтә. Бына шулай эшләргә кәрәк. Эшләп була. Һүҙ менән нисек эшләргә мөмкин? Һүҙҙең байлығы ниндәй? Бер ҡасанда кәрәкмәгән һүҙ ҡыҫтырмайынса, паразиттар ҡулланмайынса, әлегелә баяғы урысаһын ҡыҫтырмайынса, телдең сафлығын һаҡлап ҡалып, телдең байлығын һаҡлап ҡалып, шул тиклем матур итеп, йыйнаҡ итеп, халыҡҡа етерлек итеп, оло мөхәббәт менән еткерә торған ул текстарын. Шуға ла тыңлаусы уны һәр ваҡыт көтөп алғандыр да инде. Һәм һағынып иткән әлеге ваҡытта. Икеһе маҡташып ултыра, мин уртала ултырам, шул тиклем тыңлайым, даже йоҡлар килеп китә, шул тиклем ни, теге бик көслө ауыр көслө тиҙәр минде, бөтә ниҙәр, проблемалар онтола. Гел менә ошо поэзия,
сәнгать, Яғымлы яқты кешеләр. әдәбият. Менә шул тиклем рәхәт инде күңелгә. Бик комачаулап бармыйм, шалтыратып, интектереп бармыйм. Бик вакыт тотар икәнен беләм, әмма аның белән сөйләшкән көннәр күңелдә календар битләрендә кызыл хәрефләр белән язылып куела бара. Барыбер бuna нисек рөхсәт итте үзгә ошо үзенең күңелен асып индерергә. Бuna хакка индергәнме һәм мөгаен да ошо әңгәмә, ошо бер-берен тою һәм нидер кимәлдә психолог кымак эшләргә һәм матур йөрт тудырырга, Фидан Сафич тукылдырырга. Мин уйлыйм, азрак кына Тәнзил Абдуллина бик дөрес кенә миңа бирде. Аналитик яктан үземне яңадан танып утырам, бик дөрес сүзләр әйтте. Шуннан кыюлык та бар миндә. Бар миндә кыюлык, безнең радио хезмәтендә дә ул бик кирәкле сыйфатлар, тәвәккәллек бар, кыюлык бар. Ә бәлки дигән әйбер дә булды. Ошамаса юк дип әйтер, ошамас. Аннары ул чыннан да беренче шылтыратканда мин инде бик жырламас, мен әйтәм, каян инде Фидан Сафич минем җырны җырлап торга әле аңа әзер җырларны җырла инде, пожалуйста, дип галәмәт халык мөрәҗәгать иткәндә, каян ярар шуңа күрә әле синең вакытың бармы дигәч, әйттем шул инде мин мунчада дип. Менә чынлап та ул әйе, менә саунада дидем инде, ул безнең инде сауна дигән әйбер инде шул мунча инде Фидан Сафич. Һәм чында шулай бу. Сынлап та бuna дөрес фикер әле нитәбез. Менә ул тыңлай. Ул бит үзе шагыйрә. Шулай бит. Хүзләрдә үзе яза, матур итеп. Бана мин язган. Мин язаммы, башка кеше язаммы, шул хүздәге нагрузкаларды дөрес итеп аңлай белә. Дөрес итеп кабул итә белә. И погружаться итә белә. Шу нагрузкага погружаться итә белә. Теге илки ялкы гына түгел. Менә шул ягакшаны миңа. И уны шул тиклем байытып, үзенсә, менә мин теләгәнсә, һәм үзенең фикерләре охшап дәвам итә. Театрда күп образда яшәй, ошо шигырь дөньяһында тулгынса яшәй башлай. Эҙең уй-хистәре менән шулай бит? Ул бит әле темасы да аңлашылырга мөмкин, идеясы да аңлашылырга мөмкин. Фидан Сафич әйткәч тә, ә бит аның күңеле аша бу тема идея миңа килергә тиеш. Шуңа күрә мин аның миңа мөрәҗәгать иткәндә тәкъдим иткән шигырь юлларын бик кыйынсынып кына әйтеп карадым. Фидан Сафич, бәлки интерпретация башкача, шушы ук тематика, сезнең күңелне мин шигырьдә аңлап язып карасам дигәч, әйдә соң эшләп карыйк диде ул. Менә бу инде миңа бик зур тәрбия бирде. Һәм мин ул кабат-кабат укып, ул шигырьгә бик tirerге, кирергә, күңеленә юл табарга, менә шулай бик нык диккать белән укып һәм барып чыкты дип уйлыйм инде. Бик рәхмәтле Фидан Сафич. Бик матур кабул итә халык. Ул инде бик күп яшь җырчыларны чыгарды бит инде сәхнәгә. Аның җыры белән бер буын үсеп җитте дип әйтергә кирәк. Үзенең таланттар фабрика барга фабрикасы, җыр фабрикасы, чын мәгънәсендә. Рәхмәт аның булуына, менә шулай итеп бергә утыра алу, мин бик шатмын, чакырды, мин шунда кабул иттем. Киләм генә дидем инде, шунда бик шәхесләр була дигәч, бигрәк сөендем. Мондый табында, мондый ни белән ничек утырыр әле? Аны чакырып та андый эшне эшләп булмый. Менә Зифа, рәхмәт, менә шулай итеп. Фиданны, Нурия апайны чакырганга, алар инде мин әйтәсе фикернең бер 80% әйтеп бетерделәр. Ике бик шәхес. Миңа инде шул 20-се генә калды. Менә шулай да Зифа, сезне бик яратабыз, халык та ярата. Татарстан җырчылары сорыйлар инде Зифа апага ничек чыгарга, мин бит ике якта йөргәчтә инде телефон сорап алалар. Аның җыры белән үсеп балам ул дип сорыйлар. Мин әйтәм, тавышыгызга карый инде, нинди тавыш белән җырлыйсыз? Чын итеп җырласагыз үсәрсез дип, менә шундай үземнең киңәшләремне бирәм кайберсенә. Теге вакыт тавышлы җырчылар әле кая китәрмиләр инде, нинди генә җырлыйсызлар. Аңа тавышта кирәк. Мәгънәсендә аңлап җырлый белергә кирәк. Ишенә кирип җырның.
Фидан Сафич, бана һеҙҙең өсөн Зифа Нагаева ул композитормы, әллә автор башҡарыусымы? Үҙҙәренең ижад иткән йырҙарын күп авторҙар башҡаралар. Мин бик ҡабул итә алмайым. Уларҙы мына фән килешер, ул бит профессионал йырсы. Килешер, йырсыларға бирергә кәрәк. Матур тауышлы йырсыларға бирергә кәрәк. Оның не булырға тейеш, сиге булырға тейеш, ниндәйҙер мына ошо Сама тойғыһы. Мотлаҡ булырға тейеш. Ә мына Зифа үҙенең йырҙарын йырлаған ваҡытта мин рәхәтләнеп тыңлайым. Сөнки теге, нисек әйтергә инде, зур диапазонлы йырсы булмаһа ла, шул тиклем теге еткереп йырлай, шул тиклем ниҙәрҙе ҡуҙғата, стәге хәтерләүҙәр, ниндәйҙер менә, уның йырлағаннан һуң инде какой-то потрясение була, дөрөс әйткәндә. Менә шуға күрә йылылыҡ килә, нигә, тәбиғәтемә. Менә мин үҙем тураһында әйтәм инде. Шул тиклем матур итеп әйтә белә йыры менән. Зифа ханым, бына нинди талап ҡуяҡ сәхнәгә сыҡҡанда үҙегеҙгә шәхсән? Беренчедән, мин инде бик җаваплы дип ҡабул итәм бүгенге сығышларны, оло шәхсләребезнең дәрәҗәле сүзләрен. Миңа лайыҡлы булмағанда эштән генә бик үк теге ризалашмағаным да, бик ул ҡәҙәрле лайыҡлы да түгелмендер әле ул ҡәҙәрле матур фикерләргә дип тә әле үземне шиметтереп тә отырам. Аннары менә Фидан Сабишҡа шундай сорау бирелде бит, композитор булараҡмы, автор башҡарыусы булараҡ. Мин инде аз ғына шунда шаҡ ҡына үземнең дә сүзем, фикеремне әйтеп үтәсем килә. Мин үземне шәхсән ижадсы итеп ҡабул итәм. Композитор дигән әйбер булмаса, бәлки безгә башҡа исем халыҡ арасынан ғына шығып, үзебез ижад итеп киткән кешеләргә, бәлки ҡайшандыр кемдер башҡа исем биргән булса, бәлки шуңа яраҡлашып китәр идек. Бәлки дәғүә итмәс идек союз композиторлыҡта булмағас, бәлки дәүләт кимәлендә композиция бүлекләрен сәнғәт академияларында булмағас. Без инде ул ҡәҙәр мин үземә жөрәт итәлмим, мин үземә шундай җаваплыҡ ала алмас идем. Ләкин нишләптер менә шулай киткән, кемдер инде бәлки үзен-үзе композитор дип ҡайшандыр атағандыр да инде ғади генә ижадчылар. Шуннан үзеннән-үзе утырып киткән бездер шул арбаға. Мин уйланам, ул бәлки без композитор да түгел, ниндәйҙер башҡа берәр исем бирергә кирәк булғандыр. Ләкин менә шулай киткәнбез. Һәм автор башҡарыусы дигәндә дә үземне шуңа нишектер жырымны итеп җиткерергә, яки сәхнәдә мин дә жырлыйм әле, мин языусы ғына түгел дип бер ваҡытта шыҡмыйм. Мин үземне халыҡҡа кирәклегемне азыраҡ буяҡтан ижадчы үзем язған жырымның кирәклеген һәм үземнең азыраҡ үземнең күңелем белән бир алған ҡәҙәрле бәләки генә сәләтем белән тойомлай алыуымны сизсәм, халыҡ ҡабул иткәнне миңа ҡанатлар килә. Димәк, әле шундай ҡыйыулыҡ белән син бөйөк профессионал жырчылар арасынан жырларға шығасың икән, син бу турҙа уйланырға тейешсең. Син ҡарар ҡыла алмайсың, син алар ҡәҙәрле, аларҙан уздырып барып җитәргә тейешмен дип. Ләкин шунда тойомлауың барлыҡҡа китерә аласың икән сыҡҡанда, әйткән сүзең, хәтта сәләмләүең, хәтта шул жырлаған жырың ғына түгел, булмышың, сәхнәдә тотошоң. Мына Фидан Сабич бик миңа җылы сүзләр әйтте ул, әлбәттә. Шулары белән бергә алғанда уртаҡлыҡ булған, бер ниндәйҙер бер халыҡ күңеленә дә урын таба алғанмындыр дип әле бөтөнләй үк әйтә алмасам да, шундай бер ижадсы дип уйлыйм. Икесендә мин лайыҡлы, мин композитор, ягъни мин автор башҡарыусы, мин күкрәк ҡаға алмайым. Мин шулай дип ҡабул итәм. Минем радиода эшләгән ваҡытта да тойомлау шушы, әгәр дә халыҡҡа тауышың кирәклеге булса, беленсә, сизелсә, димәк синең 3 сәғәт ғүмер, 4 сәғәт ғүмерең юҡҡа эшләнмәгән. Менә шул ҡәҙәрлек рәхмәтем зур минем радио йылларыма, шул ҡәҙәрле мин рәхмәтлем Тәнзилә Абдуллина ҡул астында сезнең эшләп, хаҡлы ялға сыға алыу йылларын барып җитәлдек, шуны кишәлдек без. Менә хаҡлы ялға сыҡҡас бит әле пенсия алыу әйбере дә бар. Менә хәзерге заманда әле ҡайшан сөйләп бетеп, ҡайшан әле без барып җитәрбез диючеләр, без бик бәхетле заманға эләктек. Һәм шул бәхетле заманда минем бәләки генә талантымны, сәләтемне күрә белгән җитәкчеләр ҡул астында эшләдем мин. Мин бик бәхетле кешемен. Әгәр ҡайшандыр күңелне киткән булсалар, ҡулыңнан килмәгәнгә ни сөйләйсең? Ягъни синең җырың кемгә кирәк инде? Күңел төшә, ҡанат сына. Бәлки инде мин
анда тырышып кірі юлларын ізлемес едім. Менә шул ышанышны булдырган радио, жырларымны, жырлый торган күңелемне халыкка җиткергән радиом ниндидер иҗатчы дәрәҗәсенә күтәрде. Шуңа бик биредә булмаган җитәкчеләремә дә һәм форсаттан файдаланып радиобыз коллективына, Юлдашка, Тәнзил Абдуллинага шәхсән бик зур рәхмәтләремне биредәге матур очрашуда әйтеп тә калдырасым килә янис. Бик зур рәхмәт. Бала күңле далаларда тимәгез, балалардың күңелдәрен китмәгез. Әсәйдән дә кадерле юк ердә, әсәйемнең бер генә бит миндә. Әсәйдән дә кадерле юк ердә, әсәйемнең бер генә бит миндә. Тапки сатна күнді Зифан Нагаева үз вакытында бүгінгі вакытта ең популяр тапшыруларыбыздың біріген асты. Юғалту табыштарым. Шул тапшыруды ул үзе уйлап, үзе одақ уйлап жүріп асты. Һәм әлгі вакытта ең популяр болуы немеден ғибәрәт. Мында юғалған кешеләр, әлгі заманда ла кешеләр юғалып тора битен бер-берін тапмайды. Табышалар, илашалар, бір-бірін эдләйдер, рәхмәт әйтәләр. Шундай эскерһеҙ кеше өсөн мына бер яктан ауыр да, икенче шатлыклы ла, күҙ йәш менән бергә һуңғарылған шундай бик кәрәкле тапшырыудан береһе ул әлеге вакытта ла ишәп килә. Асҡаныға өсөн ҙур рәхмәт. Халыҡҡа ныҡ кәрәкле тапшырыу әлеге вакытта ла. Бик күп кешеләр 50 елдан минем тарихымда бар, алар минем нидә саклана хатлар. 50шәр елдан соң табышкан кешеләр булды. Үзбәкстан якларынан бит татар башкорт халкы бер заманны чыгып киткәннәр, югалыштылар, бик күп кешеләрне яңадан табыштырдык. 40-30 елдан соң булган сабакташлардан табышканнар булды. Аның турында сөйләсәң бик күп булыр иде, ләкин бик горурланам. Шул вакытта шул тапшыруым аша бик күпләргә безнең радиобызның коллективның ярдәме тиде. Тәнзил Абдуллина, дөрес рәхмәт. Бүтін телевизор караучыларыбыз арасында утырган, минем иҗатыма якын күргән һәм безнең радиобызны бик якын итеп, бик күп еллар яшәгән халыкка форсаттан файдаланып рәхмәт әйтәсем килә. Бирегә килгән шәхесләремә, вакыт бүлгәннәре өчен, аларның графиклары бик тыгыз, һәммәсенең дә бик җаваплы итеп карыйм һәм әйтәсе килә. Сәгатьләрне кире бурып булмый, вакытларны булмый туктатып, без үтәсе гомер, без үтәсе. Biz үтәсе гомер бер үтәсе, калсын җирдә матур эзләребез, кеше күңелендә сүзләребез, киләп, җырлап, моңлы җырларны, каршы алып килер елларны, гомерне яшәп китик балкып, гомерне яшәп китик балкып. Валла шакларым, җиләк шакларым, әти кулында, әни кулында. Булсыннар балалар тормыш юлында. Алланы җиләкле, нигә зәкән шулай бала йөрәкне. Балам теләгем, бәхет кәйләрегез булсын, Алланы җиләге. Балам теләгем, бәхет кәйләрегез булсын, Алланы җиләге. Бәхет кәйләрегез булсын, Алланы җиләге. Бәхет кәйләрегез булсын, Алланы җиләге.